Sanibona ngane zakwethu, sanibona bafowethu. Sanibona. Hey. Account kaGomo senkingeni. Sanibona. Lusihlanu phela namhlanje. Kufuna sigqoke kahle namhlanje. Friday namhlanje. Kufuna sigqoke kahle sibe bahle. Kufuna sibe bahle. Friday. Sanibona ngane zakwethu. Sanibona. Ngiyathemba nonke niyaphila, ngiyathemba nonke right. Ngiyathemba nonke alright. Phela thina sisilwela kokuphambili ngane zakwethu umuntu wafa impunga. Hey. Sanibona. Bathi umkhonto uyagwaza bafuthu, umkhonto uyajikijela. UFriday namhlanje ngenza kwethu. Ngethwa sigqoke kanje namhlanje. Ngashigqoka kanje. Phela thina bafuthu kumele phela silwe siyaphambili. Asikwazi phela unga-recruit, ungalanda abantu. Yonke ebaluleke kakhulu kuthina leyo. Siyazi bafuthu ukuthi ezinye izinto mhlambe stuck kumele kusastaki abanye belungisa okunye abanye benza okunye ngoba siyaphambili siyakha. Ngeke kumele ubeke isitini wena uphinde futhi uxova udaka lapha. Angazi ba lo la lento yabo le. Hey manje mina hey. Wembalele angisoze mina ngabajabulisa. Abancame wembalele angisoze ngabajabulisa mina. Labo labantu laba bachuza ukuthi babe ezomkhonto izitha. Baphinde bachuza futhi ukuthi babe izitha zethu. Mina angisoze ngabajabulisa mina. Angisoze wembalele ngabajabulisa. Angisoze ngabajabulisa. Yabona manje nangu Friday sigqoke eziphelele. Hey nayi inkinga yami la. Khona ukuhlangana. Yabo ngiphelele. Asisoze zabajabulisa. Never. So hey. Abantu bengi-invite lento yabo le. Angisoze mina ngayijabulisa mina izitha zomkhonto. Nabantu abangofuna umkhonto angisoze ngabajabulisa mina. Naba ngangifunike mina ke nabo angisoze ngabajabulisa. Angisoze nje ngabajabulisa. Yabo manje siqosisise kanje ngisaphuma nje. Ngiyaphuma mangivala lela ngiyaphuma kodwa ngiyakhona. Mangiphuma la nje khona la ngiyakhona. Kusawubheka indlela gogo lapho ngisobheka gogo ukuthi uright yini. Kusawubheka ugogo ukuthi uright yini. Ngeke mina nginijabulise mina. Ngeke nginijabulise mina. Bonke laba ngawufuna umkhonto wesizwe nabangasifuni ngeke nginijabulise mina. Ngajabula kabi ngibona amanye ama-comment ngoba nisifuni nina anisifuni bafuni. Ngenza ivideo phela engayenza. Ama-comment ngawo lapha abantu engibazi kahle ukuthi labantu abawufuna umkhonto. Othi omunye hawu sekuze kwalunga. Ngathi mina uyadlala wena. Ngathi wena uyadlala wena. Ngathi uyadlala wena ngindawo. Ngathi hawa ngindawo. Kusekhaya la. Umkhonto bafowethu ngowethu. Yazi ukuthi into ebuhlungu kakhulu kumina mase ngifoyelwa abantu abadala sebekhulile. Mntanami Khomo. Vele ubona ukuthi Nkosi yami ngingenze njani makuthiwa ukhomo ngempela usethuli nje akasakhulumi ngomkhonto wesizwe. Khomo usethuli nje. Ngeke ngijabulise izitha zethu mina. Khohlwani bafana bakithi. Ngeke nijabule nina. Ngeke. Ayikho into engiyenza yona nijabule nina. Ayikho into engiyoyenza mina ngiyenzele nina ukuthi ni celebrate. Khohlwani ngempela futhi. Ayikho mina into engiyoyenza ngiyenzele nina ukuthi nina nijabule. Khohlwani libalani ngempela wengane zakwethu. Ayikho nje into engiyoyenza ngithi mina hayi manje hayibo nabejabule manje azizipho laphi khona bejabuliswa ukomo. Khohlwani ngane zakwethu. Khohlwani ngane zakwethu. Sizoqala nje manje nje siqhubeka siyele phela nje sigijima ngomkhonto manje. Akusho ukuthi inkinga esinazo ngesilungisa. Hayi sokhuluma nangazo. Sizokhuluma nangazo kodwa nje kakhulu sifuna manje ukugxila kakhulu la ekutheni umkhonto usuqinise kakhulu ngoba isikhathi esibakhulu lezi ngamanje. Uma ngabe sinqundwa amandla ekuqaleni angisithunywa umuntu. Yabo ekuqaleni kwathiwa njambani. Akekho umuntu wasithume ekuqaleni. Namanje na kumele senze lonto le. Sibe nalonkane njalo ukuthi noma ngathi uyazivala
awungive ngiyokubloka wena Chief abanye ngibamuthi abanye manje wena Chief wavuka wathuka enhlamba xa unamandla wavele wathuka nje wena Chief uza la uphi sibonile xa unamandla nami ngifisa kanjalo mfowethu inkosi ingcinele nje nina amaqa wami ubloka lo ngeke ngimbloka nje straight nazo ngiyaphinda ngibone nami ngifisa kanjalo xa unamandla nje inkosi ingcinele nina yazi sibonelo khona isifiso sami ngisifisayo ngiyafisa nginilanga ngeke sibe no live esiyoba nabo kube iEFF kube umkhonto wesizwe kube ATM kube nje iEFF nomkhonto wesizwe ngiyawufisa lo live nje loyo nje ke sibe nawo la khona futhi singezo thukana khona la khona futhi singezolwa khona yabona la khona singezolwa khona sixoxe nje kahle sibuke ivision hayi ngeke thera ngeke NC hayi lapha ku NC akekho nje ngimbiza lapha hayi awukeke loyo uyoqamba amanga la ngoba yabona iEFF iMK ngiyafisa la ku TikTok ngesihlale phansi noma khona ufunani ufuna bekhona asizile singazile ukuzophikisana yabona into ukuphikisana yabona nje iEFF 1 2 hey iMK singazile kanjalo sizoxoxa nje kutheni sibuka kanjani ifuture yeCountry sisemaqembini nje ethu yabo siphusha kanjani yabo so lonto lesi siyayidinga lonto le kusike sihlale phansi sibone ukuthi thina ke zabaground forces alamaphathi omabili ayikho yini into esingavumelana ngayo thina nje njengama-ground forces nje EFF ne-MK ayikho into esingavumelana ngayo nje sama-ground forces siphume lapho nje sesikhuluma into eyodwa yokuthi abaholi bethu njengamanje phela kuyenzeka abaholi bethu bangaboni bona ngembono thothi imbono yabo bangaboni ngayo kodwa silimaza yabo eSouth Africa yonke kanti ukuhlangana kwethu thina kungasenza ngempela sibumbane baphoqe futhi nabo yazi ngiyawufisa lo mzuzu ngiyawufisa futhi lo live njalo kube nje ithina bomkhonto wesizwe inina futhi abe EFF singabi nje abantu umuntu ozolwa asimfuni ozogxeka asimfuni kuphela nje sizobonisana nje ukuthi yipi lesingayenza zama-ground forces angazi bona amaqhawe namandla ngiyafisa kodwa ukuthi ngathi singaba nawo nje lo mqondo lo njalo nje one day nje kanye yabo kuthiwe nje kuno live nje we-EFF nomkhonto wesizwe akukona futhi lapho ukuzoxhumana ngolwazi ukuthi ubani wazi kakhulu wazi kancane sizoxoxa nje ukubonisana nje ukuthi nje yipi into thina ke njengama-ground forces alamaqembu lawo kulapho kwehlukana kwethu yabona ke thina nje sisodwa nje ke sigijime nje sisodwa sibone ukuthi ayikho into esingayenza ngiyakuthembisa mina sibonela ukuthi uma ngase lo live loyo we-EFF nomkhonto wesizwe ube impumelelo siphume nento ke manje lapho ephelele eshinqumo ngiyakuthembisa ukuthi mina esayidini lami nomkhonto wesizwe ubaba uNcamalala singabuya naye la nani futhi uMalema singabuya naye futhi la abazile ukuthi nabo njengoba beze la clean swabizile sizobeza bazokuzwa thina ama-ground forces ukuthi sithini ngabo bawuthu sithini ngabo obawuthu ngiyawufisa lo mzuzu lo xa unamandla ngiyafisa bafuthi ukuthi nje singagxekani singathukani si-EFF i-EFF nomkhonto singagxekani ngiyawufisa lo mzuzu loyo ke sihlale phansi nisixoxe nje kahle sibone ukuthi yipi into esingayenza kulesikhathi lesi ezama-ground forces akhona ngoba eqinisweni zonke inqumo ezithathekayo zishaya thina
yonke into ethathwa ama leader ethu phezulu noma ngabe isinqumo esiright isinqumo esibhedayo kodwa kulimala thina ezantsi as ama ground forces ithini esihlala nabantu abalimalayo ithini esibuka yonke into once savumelana thina siyokwenza ukuthi isilando bamnqamalala simbeke la bamnqamalala sicela usondele njalo nje uzosilale nizozo Malema president sicela nawe futhi usondele mase siyaxoxa singene as ama ground forces alama party lawo uthu sibatshela ukuthi thina sisizwa kanjani ukuthi ayingeke bo baba ngeke baphathi thina as ama ground forces sinesinqumo la so ukuthi njengamanje awu Nkosi yami xawula madoda ngiyashoza mbele live lapha ndizokwenzeka yebo Khomo hawu yebo abantu abekho emashini weKhomo ziphi inkumbi zabantu abantu abekho Khomo emashini ngingedwa amaphoyisa odwa ke mfowethu agcwele imasha mina amaphoyisa kuphela hawu abantu bamlahla umuntu weKhomo imisebenzi yami emngaka abantu bangilahlile Khomo mfowethu hawu bapha abantu hey breakdown senkingeni lapha hey ukhishwa phi manje umuntu la hey yabona ke nazi into lezi ibuye ixakeke manje hey skip up la manje bapha abantu hey angisaziye manje ukhishwa kuphi ke manje anyanga kani bafethu lapha ku event hey ake kwaphumeka kwangcono hey phela manje anyanga nga anyanga ngi event bafethu sonje bafethu asiphumeni ku breakdown ngenza kwethu ngithi mina ngiyafisa ukuthi sibe no live la sizoba khona ithina as ama member omkhonto wesizwe kuphinde futhi kube ithina namaphoyisa kuphela kube ithina ama member omkhonto wesizwe mase kuba futhi ama member eEFF ngiyafisa lo live lo yokuthi engathi ngaba impumela ngabe ngize proposal nakwabanye la khona singezongenela khona ukudelelana nokuthukana nokubona engathi bahlakaniphile abanye abahlakaniphanga abanye banjani la khona thina as ama ground forces alama party omabili okumkhonto wesizwe neEFF la singahlala khona phansi sivumelane khona ukuthi bafowethu izwe lethi liphana ngoba kuyiqiniso ukuthi inqumo eyithathwa ama leader kwesinye isikhathi ayilimazi bona kodwa thina laphansi ithina esilimalayo nokuba nzima kakhulu kithi kodwa nginesiqiniseko mnesiphelele ukuthi mina as ama ground forces mangathiwa singahlangana si-EFF nelokhunjana nomkhonto wesizwe singabi ngabantu nje abantu nje abazodelelana bathukana sizoyikhuluma nje ukuthi bafowethu singayithatha kanjani iSouth Africa njengamanje sibeke la sibeka khona nginesiqinisekiso sokuthi mina uma singavumelana ngezimana ngakho ubaba uNcamalala singamlanda abe khona umongameli wenu uMalema naye futhi alandwa bekhona mase bezwa ama ground forces ukuthi afunani wona ngabo bawuthu ngabo nje bawuthu ama ground forces athini
athini ngapha ngoba ekugcineni ngane zakwethu kumele sifinyelele la khona thina ezindle eminyama sikwazi ukuhlangana mangabe silwela into emele umuntu omnyama. Uyazi ukuthi abelungu bayakwazi ukuhlangana behlukene, amabhunu nabelungu bayakwazi ukuhlangana makukhona into abayibonayo ukuthi izophazamisa ibala labo, izophazamisa bona, bayakwazi ukuhlangana bona belungu and bayilwele futhi leyo nto leyo ngoba izophazamisa belungu. Manje nathi ke ezindle eminyama siyakudinga lokho, nathi siyaphinga nathi lokho ukuthi nathi sike sihlangane, ibe khona into esivumelana ngayo, yabo, ibe khona into esivumelana ngayo ukuthi nathi siyama manje kule nayi into esifunayo. Singama ground forces alamaqembu onke nawo nayi into esifunayo. Ngijabuleka mangibona i-youth league ANC Eastern Cape mangizwe ikhuluma ngale ndlela, kodwa ngiyithembi, yabo, angiyithembi ngoba ngiyabazi ukuthi abantu kwesinye isikhathi abagcina belokhunja, abantu abagcina benokuxokana phakathi, yabo. Qala ubize OSG balama organization ku live wakho babokhomo khona esifuna, hayi sibeqhatha lapha. Ngithanda siyobiza omongameli esibafunayo, opresident esibafunayo balamaqembu lawo 2, umkhonto wesizwe ne-EFF. Once thina as ama-ground forces sahlangana, sakhuluma, sabonisana, sayeka into ukuthi athekana phakathi kwethu, siyokwazi ukuthi into esifuna sikwazi ukuyenza ngoba uma ngabe siqhubeka nokuathekana bafowethu siyoba kwenkulu inkinga. Kumele manje sifinyele ekukhuleni la sikhula khona. Ipolitiki le yethu le yokuthukana ayisebenzeli ngane zakwethu, nakamhlola ayisebenzeli. Ipolitiki le yokuthi ngizovula live la mina ngishaya EFF na ivula live ishawe MK ayisebenzeli le yanto ngane zakwethu ngoba ekugcineni ithina futhi soba u2 abantu abadonsa kanzima, yonke into idla thina, yabo. So ngamanye amazwi siyadingana ukuthi mina nawe sihlale phansi, sihlangane, sikhulume izwe li1. Khona ipicture ngiyibuka ngilanga amadonki ayi2 aboshwe ngentambo, kunokudla ngala, kunokudla ngala. Manje le ntambo le ithe manje akakwazi lo ukudla nalo ngale akakwazi ngoba intambo ibathe uba u2. Kwaphoqa ukuthi ababuye. Mthembu, inkinga Mthembu, nina Mthembu ukuthi ayigcwela amanga kakhulu lapha Mthembu. Qawona manje ngiyafisa kodwa amanga ukuthi agcwele lapha. Amanje ugcina ungathembi. Yabo, lezi imbongo lezi u2 lezi ziboshiwe zo2. Banaku ukudla ngala, nakudla ngala. Kodwa manje akekho ukwazi ukufinyelela ukona ukudla ngobani intambo ebabophili yona ebadonsayo. Kwaphoqa ukuthi lezi imbongolo zo2 lezi zihlangane manje sixoxe ukuthi mfowethu mina nawe asikwazi ukudla ngithi. Ake njengamanje sidle lapha kuwena, siqede kuwena, sidle ngala. Sidinga into enjalo ngathi. Le yethu ne-EFF yokudonsana, yabona, yokuthukana, yabona. Yayibona leyo ayisebenzeli kahle kahle. Leyo nje ayisebenzeli namaqembu abantu abamnyama lesithukana senzani, ayisebenzeli le yanto leyana. Sesifuna manje ukuthi manje sike sihlale phansi sixoxe bafowethu, akusebenzeli indawo lento ukuthi nina ningale niyakhala, singala siyakhala, nilapha nani niyakhala, wonke umuntu omnyama uyakhala. Ake sihlanganeni bafowethu. Iyiphi into enifunayo nina njenge-EFF enifisa mayenze eSouth Africa? Iyiphi into esifunayo thina njengomkhonto wesizwe esifuna mayenze eSouth Africa? Ngisaba ukubuza i-ANC ukuthi makuthiwe ngaba khona ngikayibuza ukuthini. Ngiyasaba Mthembu unibuza ukuthi yini enifuna lapha ku-ANC, yabo. Once sathola ukuthi i-EFF yini into eyilwelayo, sathola futhi ukuthi
ANC MK yini into eyilwelayo. Leyo nto leyo iyosenza ukuthi iphupho le-EFF ngeSouth Africa silenze sonke lifezeke. Iphupho lomkhonto wesizwe ngeSouth Africa silenze futhi sonke lifezeke. Yabo nje leyo bafowethu hayi akusenani yabo. So leyo nto leyo bafowethu iyokhombisa ukuthi sesikhule ngokwanele ingane zakwethu. Sesikhulile ngokwanele ingane zakwethu. Siphinde futhi thina sisikhumbuze ukuthi thina ama-ground forces amanye ethu njengokhomo nje asiwona ama-politician. Sikula maphathi lawe esikuwo kodwa asiwona ama-politician. Into ekumele le ingasilahlekeli futhi leyo eyokuthi thina asiwona ama-politician thina. Yabona? Njengoba singawona thina ama-politician kwi-EFF nelokhu EFF ne-ANC. Hayibo EFF ne-MK eyifuna ne-ANC emlimini lwami umthembu njalo umthembu yabo. Thina asiwona ama-politician. Sila sikhona namhlanje sibekwe obani kule nhlupheke khona, sibekwe obani, sibekwe ngabantu abathi ama-politician. Okay, silidwa obani nje manje ama-politician. Ake thina ke nathi ke manje sisebenzise le power yethu nathi yokungaba ama-politician, siyisebenzise kubo ekutheni lento ifunayo Malema sokunikeza yona singama-ground forces omkhonto wesizwe ne-EFF. Lento ifunayo umkhonto wesizwe sokunikeza yona singama-ground forces omkhonto wesizwe ne-EFF. Ngoba uma senze njalo siyozuza okukhulu kakhulu. Kodwa uma sizohlukana lesithukana automatically leyo nto leyo senza ukuthi singafinyeleli la sifuna siya khona. Wobuza igenge yamatekisi bazokutshela futhi nabo bathi hey imali yayikhona ematekisini kudala. Yazi ndaba yayikho yayikhona ngoba isibhamu sasingakabi khona ematekisini kakhulu. Kodwa kwaqamba kwakhona isibhamu kakhulu ematekisini imali ayisibaleka. Okusho ukuthi la kuxokozela khona imali ayihlali. Ingakho neBhayibheli alikhuthaza ukuthi uma babili benohambo lwabo bathathayo kodwa kuhambo abangavumelene ngalo, lolo hambo lolo bafowethu cha uhambo ongenayo impumelelo. Yabona? Uhambo lolo ongezofika ndawo ngoba uhambo labantu ababili abangavumelene. Okusho ukuthi uma thina singavumelana singakwazi ukubuya nento esifunayo. Singakwazi ukuyishintsha iconstitution. Singakwazi futhi ukukwenza futhi lokufunwa ama-fight EFF ukuthi yini le abayifunayo. Ngoba funa sithole ukuthi nina as ama-fighter nifunani ukuze thina as ama-ground forces omkhonto wesizwe sinilekelele ekutheni lento nifuna nikwazi ukuyithola. Sifunani thina as umkhonto wesizwe ukuze nani futhi nisilekelele futhi nani entweni le nathi esifuna ukuyithola. Ngamanye amazwi thina sonke lapho sobe sibenefitile. Ngoba lena yokuvula amaqembu ayisebenzela kangithi ayisebenzele. Aswayeke ama-politician asidivide enza kwenza uphezulu. Kodwa thina as ama-ground forces siyadinga sihlale phansi. Sike sibuke kahle ukuthi iyasisebenzela yini lento yokudivide ukuthi wena uyi-fighter mina ngi-MK, wena uyi-ANC mina ngi-MK, wena uyinkatha mina ngi-MK, wena wini mina ngi. Iyasisebenzela yini thina ezabahlali base-South Africa. Uma ngabe ukuthi leyo nto leyo ayisebenzeli, isidinga ke mina nawe sihlale phansi sibukeke manje ukuthi ke mfowethu njenge-ANC nakhe ake i-ANC siwakhipha ama-politician silande nje ama-ground forces akhona sikhulume nje nabantu nje abavoti be-ANC nje abafana nokho. Ake silande bona ke manje nakhe yini enifunayo njenge-ANC
bayichaze bafunani. Mafighter, nifunani njenge-EFF? Yini le nilwelayo njenge-EFF? Bayichaze futhi nabo ukuthi yini le abayilwelayo. Nathi futhi njengomkhonto wesizwe, yini lesifunayo nathi njengomkhonto wesizwe? ATM, yini le nifunayo njenge-ATM? Bayichaze futhi nabo. Sihlale phansi sonke manje sibuke ukuthi okay, yiphi into njengamanje esibona njengamanje ilula njengamanje esingakwazi ukuthi lento le siyenze manje ukuthi i-EFF ithole, i-ATM ithole, i-ANC ngengabaza kodwa sina ithole kodwa ngengabaza kodwa i-MK nayo ithole ngoba i-ANC angiyithembi ngoba ngithembakala Mthembu ngithembakala qona namandla. Yabo, so manje uyayibona ukuthi Mthembu washo into powerful la. Abelungu bakwazile uqinisile Mthembu. Abelungu bakwazile ukukhala ngazwi linye. Bavumelana bathuma ama delegate abo ahamba eAmerica. Ngoba umlungu bayakwazi ukuhlangana. Bangaphambana ukuthi uyibhunu wena mina ngombani mina ngini. Kodwa makukhona into ezolimaza umlungu abayibona ukuthi ingozi kumlungu. Abashiya phansi ukuthi ngigqoke kanje mina, bashiya bayahlangana babophe into, bavikele into ababona kulezo balimaza, bayivikele. Ngamanye amazwi bafowethu, nathi bafuthi siyidinga into enjalo. Siyidinga into enjalo. Kuyiqiniso ukuthi ama politician bafowethu abantu abagreed, abantu abayicabangela bona, abantu abahlezi njalo bebheka impilo zabo namafamily zabo, abanendaba nabantu ababavoti. Ithina ke manje ngabavoti esinamandla ngithi nakulonyaka kuzobe kuziwa kunina njengabavoti, nangonyaka ozayo futhi kuzobe kuziwa kunina njengabavoti. Uma nani ningahlakanipha ke manje njengabavoti, sike sibambane nje njengabavoti. Mase sibambene njengabavoti, sivumelana ukuthi sifunani. Awucabange makuthiwa ngiyangqoka kanje mina namhlanje, nawe kusasa ugqoka kanje, nawe ugqoka kanje, ngendlela yakho le ephathi yakho. Sibatshela izwi elilodwa ukuthi thina njengama ground forces alamaqembu onke lawa eneswame namhlanje sizontshela namhlanje ukuthi into esifuna sifuna u1, lento ilwelayo mongameli wethu sivumelene ngayo ukuthi leyo sizoyenza. Nawe mongameli lento ilwelayo sizoyenza. Yini enifunayo noba u4 5 nifunani? Basho ukuthi bafunani. Sihambe siyoyenza ngoba sobe sivikela lento ukuthi nathi sindle eminyama sikwazile ukuhlangana senze into eyodwa eyosiza umuntu omnyama. Abelungu bayakwazi ukuhlangana. Bayakwazi ukuhlangana abelungu. Bayakwazi ukuhlangana abelungu bahambe bona abelungu beyokwenza into ezovikela bona njengabelungu. Siyofika nini thina njengendle eminyama la kumele ngikhumule khona ukuthi ngumkhonto wesizwe kodwa ngumuntu omnyama ngikwazi ukuvikela into eyosiza umuntu omnyama. Siyofika nini la? Ake sikiyeke manje ukugxekana bafowethu. Ake sikwehlise kakhulu manje ukugxekana. Ake manje sigijime kakhulu manje kutheni sihlangana kanjani. Bakhona abadayisi angithi. Bakhona abadayisi. Bakhona abasebenzela belungu phakathi kwethu. Bakhona ababulala noma yini into umuntu omnyama ayisebenzelayo. Kodwa ngiyanithembisa mina ukuthi thina as ama-ground forces bafowethu inkulu kakhulu thina into esingayenza uma ngase sihlangane singamaqembu onke lawa, umkhonto wesizwe, i-EFF, ATM, i-ANC, UDM, i-IFP, wonke sibashiya amalidela wonke. Ke thina nje sisodwa nje thina. Akekho fulana ozothuka omunye umuntu. Sokugwema lokho ukuthi akekho ozothuka omunye umuntu. Kodwa thina sifunani? Ngoba siyafuna phela ukwazi ukuthi nayo i-IFP nayo ifunani.
yini le ilwelayo njengoba nje ivota yini le ifunayo ilwelani siyafuna ukwazi ukuthi yini isifiso sayo nayo iIFP yabo siyafuna ukwazi kuloko yebo siyafuna futhi ukwazi ukuthi iIFP EFF yini le ifunayo yini le ilwelayo siyafuna futhi nanazi ukuthi iMK yini le ifunayo yini le ilwelayo mase sihlala phansi siyabona ukuthi ayikho nibafuthu into esingayenza ekutheni lezi ifiso zonke lezi zifezeke yabo lento bafowethu iyosiza kakhulu siyokwazi thina ukuthi even nabantu abasebenzela labelungu laba abakhulu bangabi namandla uma thina sinamandla ukubumbana kwethu ukuhlangana kwethu kuyosenza thina bangabi namandla bayazi abona bafowethu lento ibuka ipolitics iAfrica irich kodwa iAfrica ihlupheka through ama politician labelungu bayazi ukuthi eAfrica awudingi ukubamba imajority yakhona noma abantu bakhona mawubamba ama leader akho uqedile yebo into abayaziyo leyo ukuthi nje eAfrica nje awudingi ufike eAfrica ubambe abantu bakhona yabona ubabambe ubathenge benze udinga ukubamba ama leader akhona ngobani ngiyabonga fix lo muntu nama account amaningi lo mlungu lo udinga lapha yana awudingi ukubamba abantu bakhona eAfrica mawubamba ama leader akhona uqedile ngoba abantu baseAfrica bayakholelwa kakhulu kuma leader abo eAfrica awudingi ukubamba abantu bakhona kumele ubambe ama leader akhona ngoba abantu baseAfrica bayakholelwa kakhulu kuma leader abo uma ubheka kahle ke manje nake iAfrica ila ikhona ngokuhlupheka ingahlupheki ingenxa yama leader ukuthi mangabe eno 100 rand angawusebenzisa kahle ngendlela futhi right mase kufika umuntu kuyena athi nginike lo 100 rand lo zokunikeza 5 rand uyayibona ama leaders eAfrica shawe kanjalo aficwe eno 100 rand ekumele ukuthi bona bawusebenzise kahle lo 100 rand uyayibona kodwa bona bavele bathi bona ke no yazini sinikeze 100 rand lo sokunika 5 rand wena abona umuntu 5 rand umkhulu no 100 rand into leyo esiyenziwe ngama leaders eAfrica labelungu bayazi ukuthi awudingi ukubamba iAfrica bamba ama leaders eAfrica nala eSouth Africa nala uthi eSouth Africa nala kuthini eSouth Africa akudingakalanga ukuthi sibambe thina awucabanga makuthola ngifuna ukwenza example na uzoyibona into engishoyo futhi ngiyojabula mangabe ngishoyo isense lambe nakwena futhi iyenza kodwa ngifuna uyibuke ngeCovid kufike kwavalwa izwe kwakhona imali eyibolekwa eqhamukayo ezinkulu kakhulu imali lezi kwaziwa kahle futhi ukuthi abantu bakithi abasebenzi yazi kuleyanto leyana ukuthi sibancane kabi thina I think mhlambe nje makuthiwa mhlambe okay ake sinikeze nabantu mhlambe nje ama 10,000 ngenyanga noma ke mhlambe ke nje 100,000 umuntu emunye sasingayidle enye imali yebo into leyo ebingenzeka leyo kodwa ngoba siphethwa ama leader abanjwe ngubhongwane la ibanjwe khona azokuthi wona kumele impilo zabo zibe right bakhohlwa abantu abaningi uma ke thina ke singabadlalwa
base-Afrika, eSouth Africa, singahlangana thina bavoti manje nake thina benziwe bayilima sihlangane sivumele ngezwe elilodwa mfowethu iNC mfowethu iEFF ngiMK uyini but thina sivotayo kuyasisebenzela nibafowethu yonke lento eyenzakalayo funeke manje sibhekana manje nereality manje ukuthi ukuvota kwethu ngokuhlukahlukana kuyasebenzela eqala kuyasisebenzela yini ukuvota kwethu ngokuhlukana kube thina sisho ukuthi hayi bafowethu awusebenzeli ukuhlukana kwembono kwama leader ethu kuyasisebenzela yini thina awusebenzeli yini engazivimba ukuthi thina sihlangane manje ezabavoti mase siyababiza senze sure ukuthi okay for example nje la kumkhonto wesizwe sikhetha lebo 100 la kumkhonto wesizwe sikhethe 100 wabantu kwi-EFF 100 wabantu kwi-IFP 100 wabantu kwi-ANC 100 wabantu ATM 100 wabantu laba bahana laba siqasha indawo esifuna ihall le hall esoyifuna nombani ubiza umongameli wakhe lapho umongameli siyacela ube khona sifcele futhi ukuthi laba 100 abaqoqa igipa zabo nami ngivengqo kanje umkhonto wesizwe sibathathe umongameli bethu bamaqembu ethu sibabele lapha phambili lapha bonke bahlale phambili lapha mase sifuna basilalele ukuthi sithini sibatshele ukuthi thina ke njengabavoti benu njengoba simbeka lapha kanje ithina abavoti benu njengoba su100 kanjena nje azini ukuthi asibona 100 yilaba labenzosuka la manje nambe niye kubona nithi abanivotele sizolintshela ukuthi ke namhlanje ukwehlukana kwenu nina akusebenzeli thina njengecountry yini oyifunayo umongameli akusitshela ukuthi yini esifiso sakho mongameli yini oyifunayo basho sithi ke sifukuphuma la sivumelana ukuthi masiye ebantwini manje siyokhuluma into eyodwa manje ukuthi nazi izinto ekumele sizifeze ngamalanga sonke soyifeza niyobona isimanga nizakwethu siyobona sivota entweni eyodwa sibuya na something siphethe lento yokuxabana kwethu ke sikhombana sizondana yena EFF wena Ndlovu yaphi Ndlovu wena ANC wena DA hayi DA la mina ngifuna DA la mina ngibala amaqembu labantu omnyama niyobona isimanga nezakwethu sibatshele futhi ukuthi lento esisho esifunayo uma ukuthi uyaphambana nayo kusho bona bakhe bathi khohlwa ivoti lethu kungasho thini uma ukuthi into eshwe imkhonto wesizwe baba lento thina sifunayo uma ingenzeki baba khohlwa ivoti lethu basho nabaye nabo uyobona isimanga uzokuthiwa abaholi laba baqashe babhukhiwe hotel abahlangana bane meeting enzima kabi yokukhulumisana ukuthi bangenza kanjani ngoba eqinisweni bafowethu siyadingana abantu abathwele kanzima yithi bafowethu singapretendana phela ngokwamaqembu ethu kube ngathi si right asikho right yithi bafowethu siboyelekayo ngiyanicela bafowethu ake lesicamsise kahle sibone ukuthi ayikho into esingayenza ngokwamaqembu ethu ngesihlangane kanye nje ngesikhuluma ngiyafisa ukuthi bangene ababindi abathathu ngesikhuluma mase ngiyavala ngane zakwethu sibone ukuthi into engikhulumayo mhlambe enza yini mhlambe ukuthi mhlambe one day sike sihlangane ngoba eqinisweni thina izindle emnyama siyadengana singaqambelana nje amanga siyadengana nje bafowethu kakhulu hayi kancane we EFF we ANC umkhonto wesizwe
hayi siyadingana bafowethu singapretend nje bafowethu kube ngathi cha impela hayi cha siyadingana ngoba kungisiza ngani ukuthi mina nawe sihlala mina nawe sihlala ekhaya elilodwa mina ngumkhonto wesizwe wena uyi-EFF omunye uyi-IFP kodwa masibuya ntambama ekhaya ayikho into yokudla etafuleni kusisiza ngani lokho akusisizi ngalutho manpower okay fix xa unamandla Our leadership. xa unamandla Siyabingelela. Sibonge ukuvuka nezinohlonze namhlanje. Hayi ziyajabulisa lezo ezikhulumayo leadership. Zimnandi. Yeah, nathi kumele sibonakalise ukuthi azizona izilima ngalendlela abelungu basithatha ngayo. Yabona nje leadership iAfriforum isibonisile ukuthi thina sikwazi ukucabanga. Sihlulwa yini thina ukwenza njengeAfriforum siyabantu abamnyama. Yini ngempela ehlulayo thina ezweni lethu. Phela iAfriforum abelungu abahlukahlukene zonke inhlanga. Kodwa thina siloko silwa sodwa. Ngibona lento ekhulumayo leadership izokwenza ingqondo ngempela ngoba thina sicindezelwe kahle kahle ama-politician avikela isinkwa sawo ayadla ngokuhlukana kwethu. Thina mahlukana bona baba ama-millionaires. So it's about time shaw nyawo phansi enough is enough. Yini kahle kahle bona abayifunayo kumele sihlangane ukuthi uyiliphi iqembu manje akusasebenzi sidinga i-black consciousness ngeke sidlala ama-politician no enough is enough lihambile izwe phela manje and i-DA isibonisile njengoba ise-America i-Afriforum isibonisile manje masiloko siyilima silwa sodwa thina usho ukuthi vele asibhadlanga emakhanda sivele sibayeka abelungu ba-take over if asifuna ukuhlangana abayeka abelungu ba-take over because phela dlala ama-osopolitiki la ba-rich babukhoma ba-rich iy'ngane zabo yifunde endaweni ongazazi badla ukudla thina singakudli uyabo so nje ake sihlangane nje sikhulume ngezwe elilodwa and stomp down ukuthi politicians what do you want ngoba yisi abantu bahluphekayo akuhlupheki bona so ake singabiyilima ake singahlulwa i-Afriforum ngiyabonga baba ngiyabonga thank you. hey ngasele ngizwangena ikholi la manpower okay Mr Peace xa unamandla Hey, Commander niyaphila. siyaphila xa lami Hey, siyaphila. Sithokoza ukuthola ithuba ekuseni nje. Indaba ezisuke zimnandi ziyasithokozisa. Ngaso sonke isikhathi. Ngingavuma kakhulu kule ndaba ye-unity. When it comes to amaqembu ngokuhlukana ke sizama ukuthi noma kunzima esidunga ama-politicians but singamaqembu sikhumbule ukuthi this is about us because these people sinele sibavotele they forget the masses yet if the masses the one that is important they are there because of the masses ukuthi kwenzeka kanjani I don't know ukuthi njalo bathi mase belapha bakhohle basibukele phansi kuyithina esivotayo so it doesn't make sense. I was just disappointed nje ngevote elibe khona eParliament iproof le egcwele ukuthi labantu asinaki how can iqembu elifana ne-EFF livote ne-DA again njengamanje so isign ekutshelayo lento labantu they are not about us they all about themselves uma kuvotwa laphayana uma progressive party bekufana ngabe unathi again it's not the first time always hlezi befuna ukusidonsela kulesi simo sokuthi siyibone singayitholi into esiyifunayo sivinjwa yibona how can EFF vote with DA yet got that they hate DA and it really freaks me because kuyacaca ukuthi ke ikakhulukazi kule progressive party i-ATM nomkhonto omele iqiniso for abantu abamnyama kodwa ke
let us support i-initiative ngayo yonke indlela singabantu and make sure ukuthi siya-destabilize indaba yama-politicians who wants to be puppets of the white people or white colonialism. Thank you very much. Siyabonga nje kakhulu nje Mr Mpezi. Unjalo ngiqondi namandla. Manpower usukhona? Okay, Mkabayi. Ngiyabingelela nonke. Life asteleni nale lapha phansi. Yes. Babukhomo into enkulu le isusayo. Khona manje ukuthi nje uma singazizwana asishumayeleni lelivangeli. Cause thina yithi abantu aba-imported. Labo abantu bangahlala eParliament bangenzeni sithi basikhulumele but bayashintsha bafika lapha bashintshe benze into abayithandayo and then kuyithi abantu abe-imported bona bangahlala lapha bavote mara uma kungashintsha thina sathi sifuna nje umhlaba wethu sifuna ama-resources ethu there's a thing efanele siyivotele manje ukuthi sithole izinto zethu back asingathola lezo zinto sonke ukuthi asingathi nje sifuna ama-resources ethu asisebenzele kuyobe kuphelile and then anyeke sifune i-founder yomuntu next anyeke next umuntu owase-South Africa uzohambela phezulu uzaba nemali enze into ayithandayo khona abantu abangakayiboni lento le basafuna ukudla kwezabo ukuthi babanike imali njengoba bachithiwe ukuthi bazodiliza i-MK cha asitshintsheni bantu abamnyama nani ma-EFF nabo bani banabala asitshintsheni yithi abantu aba-imported lapha sitshengisele abantu ukuthi yithi esingakhuluma izwi lizwakale. Ngiyabonga. Ithina abavoti, ithina abavotayo. Lento bafowethu uma singayibuka ngeliso ngempela bafowethu iyosebenzela. Ayikho into engaphelwa isikhathi. I think mhlambe lento ama-politician nayo futhi izofika la izophela khona. La izophela nje khona nje into ama-politician ngoba sila sikhona into ama-politician. Ngokuthi abantu abakhandwe ngale ndlela ukuthi bayicabangela bona abo bayikhumeza bona bayikhulisa bona financial benza impilo yabo ibengcono. Kodwa thina njengabavoti uma singahlala phansi sivumelana ngizengenze example ngeimbongolo eziwu2 eziboshiwe khona ukudla ngala enye nenye izama ukuthi iyodla akudleki ngoba manje intambo idonswa ile ngale nale ngale funa ngidleki ngoba idonswa ile kodwa kwabizwe ukuthi zihlale phansi zowu2 zivumelane kwakithi sikhuluma mina nawe ugcina singadlanga mina nawe. Babukhomo enye into efanele umuntu bayisibheke kahle wena vote wena ovotayo uhlalaphi babheke bona ukuthi bahlalaphi laba abantu abalapha phezulu kuthi thina sijabulisa bona thina si next bona bahlala emasenteni bahlala emahiteni bahlala kuphi thina asina kuthi umuntu uthola sisakhelana i-one room umuntu angananendlu banganandaba. These people they have money khona manje ngendlela ukuthi abelungu bahlakaniphe ngayo babone ukuthi ulona kabasebenze uRamaphosa sebathatha ubani nobaba umtsipe manje ukuthi ayoba yilona yabo abavotele kube yilida i-president yase-South Africa. Nibhekeni le izoza nayo nibhekeni lezo zinto lezo ukuthi bafuna nje labantu abamnyama basebenzisa thina singamathuluzi abo and then siya ngapha siyavota ngapha unakudla ulale ungadlanga yazi kuyahlisheka bakupha lo 350 iphelele emoyeni bara uyivota wena uwo babeke lapha phezulu sibhekeni leyo. Ngiyabonga. Siyabonga nje kakhulu futhi ngiyafisa kathi kungangena futhi nabo laba EFF, ANC, IFP laba maqembu abanye nabo bangangena kulesikhulu ngoba lena ayixeki iqembu bafowethu futhi ngeke kuvumele futhi nami kube khona iqembu exekwayo kodwa kumele sikhulume ngokwakha ekutheni sikhuluma iqiniso njenge-family meeting ukuthi mzala cousin mfowethu mina nawe sisuka le ekhaya sivuke ekuseni siphumele ekhaya uhambe uye kwi-ANC yakho nami ngiye kwi-MK yami uhambe uye EFF yakho kodwa masibuya ntambama soba 3 sibuya khona ukuthi endlini okusho ukuthi
mina nawe silwela into eyodwa kodwa ngendlela ehlukahlukene. Anginamandla ngoba wena ungali, awunamandla futhi nawe ngoba ngingala. Kodwa masingahlangana mina nawe sivumelane lezi imbongolo zokuthi ulezi zabona ukuthi ayikwazi le ukudla, ayikwazi ukudla ngoba intambo zabo, intambo leyo popini yangani kwabili ukuthi mfowethu asidle ukudla lokwakho kuqala siqede sibuye sodla lokwami. Kwayikandebe ngoba manje uma sidonsana mina nawe sogcina mina nawe singadlanga ngoba angikwazi ukufika ekudleni nawe ukwazi ukufika ekudleni. Ake sihlangane mfowethu mina nawe sidle lokwami qede la sodle kwakho ukudla futhi. Uyayibona njalo? Iyonto esifunayo le bafowethu. Ipolitiki ngane zakwethu yosiqhatha isilambise isihluphekise iyakwenza into eziningi kakhulu ipolitiki ingasikhululi. Siyadingana bafowethu siphakameni sisukumeni sikwazi ukuba futhi ukuthi ke sibe ngabanqobi ithini esiyikhulula. Ama politician awasoza sikhulula ngane zakwethu awasoze. Ulungile qhawuna amandla Roy. Awu sabona babukhomo na wonke umuntu kwi-live ngicela Ninjani baba? wonke umuntu ngiyaphila. Mina babukhomo mina ngi-EFF kodwa yonke into oyishoyo ngiyavumelana nayo. Nento enzekile izolo ukuthi thina samaqembu abantu abamnyama sikwazanga ukuthi sibambisane izolo njengoba ubonile ukuthi i-EFF ivote ngokuhlukile kune-MK. Lokho kudale lokho hayi ukuthi thina khona umuntu o-wrong noma khona umuntu o-right. Ukuthi thina njengoba samaqembu abantu abamnyama kukhombise ungahlangani sibe yimbumba njengoba bengaxoxiswananga ukuthi na kungani i-EFF ivote ngendlela ethile ne-MK ivote ngendlela ethile. Yabo uma kuthiwa bahlanganile benza isixazululo ukuthi njengoba si-EFF sivota ngale ndlela ngoba kwenzeka okuthile nokuthile nokuthile ne-MK nayo ibona ukuthi ukanje nakanje nayo ivote ngokufana ne-EFF kodwa mekuthiwa i-MK ivota ngokuhlukile ikhombisa khona ukwahlukana njengabantu abamnyama. Bayajabula ke abelungu mabebona into ekanjalo. Lento ukuthi sisahlukane nje samaqembu ngoba umuntu wenza okuthile nomunye umuntu wenza okuthile. Angeke nje siyithole inkululeko ngoba umunye wenza lokho akwenzayo nomunye wenza lokho akwenzayo. So angiyiboni ke ukuthi kuyiyona ndlela ke lesinga esingayithola ngayo inkululeko yethu ke leyo. Ngoba kuyimanje sabantu abamnyama siyahlupheka njengokubona manje la eThekwini bekukhona imvula bezisanda kunetha babosi imvula kakhulu zinethile lapha ko-Adams nayo yonke leyo ndawo abantu abathintekile kakhulu abantu abamnyama njengoba bethinteka lapha kule ndawo la basuke bekuyikhona babekwe yibona ke abelungu ngenkathi kukhona i-apartheid special planning ikhombisa ke khona ukuthi lo mhlaba basibeke kuwona awulungile umhlaba nje fethu Bafowethu. okay Hayi ziyakhala. Umhlaba Ngicela ukuyivala bafowethu. Ubudisco Okay. Imaro ikhonto yenza ngicela ukuvalo lo live. I think mhlamba dlala ukhajeka i-account yami. Khonto yenzakala njengamanje. Qhubeka Roy kodwa sibone. Kodwa khonto abayizamayo. okay ngiyaxolisa ngalokho njengokubona lapha bathintekile kakhulu lapha endaweni abantu komlazi nanke leyo ndawo le ndawo esibekwe